Ljudi, naprednjaci, junaci, pobedili smo. 54-55% imamo za sada sigurno od 45 obrađenih biračkih mesta od 62. Ja hoću da vam se svima obratim, da vam svima čestitam na uloženom naporu, na uloženom trudu. Mnogo mi je drago što smo napravili ovakav rezultat. Moram da vam kažem da taj rezultat nismo napravili sami. Radili smo sami, ali smo imali podršku i pomoć od Pokreta za župu. Hvala im veliko. Izaći ćemo sada nakon ovog što kažu malog govora i nakon male zahvalnosti, izaći ćemo svi na ulicu, prošetit ćemo po gradu, pozvaćemo i njihove pripadnike da nam se pridruže, da to proslavimo u gradu, neka znaju da smo ubedljivo najbolji, da imamo više nego svi ostali zajedno i da nakon toga nastavimo neko slavlje. Vidjet ćemo gde i kako, improvizovat ćemo nešto, snaći ćemo se, ali ja samo tražim od vas da budemo dostojanstveni, da ne vređamo nikog, da ne pravimo nekakve nerede po gradu, da se obraćamo protivnicima na jedan, političkim rivalima na jedan adekvatan i dostojanstven način, onako kako to nama naprednjacima i dolikuje. Moram iskreno da vam kažem da sam se nadao dobrom rezultatu, ali ovoliko dobrom rezultatu zaista nisam. Po prirodi sam malo sumnjičav i još jednom čestitam svima vama na velikom uspehu i teramo dalje. Pre svega bih se obratio svima prisutnim ovde, da vam kažem da smo prema prvim preliminarnim rezultatima od 50 obrađenih mesta od ukupno 62 osvojili negde oko 55% glasova. Ja se nadam da možda do kraja brojanja glasova taj procenat bude nešto i veći i bit će mi drago ako bude veći. Ja bih ovom prilikom hteo da se zahvalim svima koji su dali svoj doprinos ovoj velikoj izbornoj pobedi, a obzirom da se nalazimo u Pokretu za župu u najvećoj političkoj grupaciji u župi, posebnu zahvalnost dugujemo njihovoj podršci, njihovom predsedniku i bivšem i sadašnjem, što kažu, koji su nam svesrdno pomogli jednom otvorenom podrškom u ovim izborima, pozivajući svoje birače i sve njihove pristalice i simpatizere da glasaju za Srpsku naprednu stranku. Ponovio se ono što se desilo i pre 2 godine, kada su nesebično pozvali svoje birače i svoje simpatizere da glasaju za predsjedničkog kandidata Tomislava Nikolića. Mislim da smo sada, zahvaljujući njihovoj podršci, ne mislim nego sam siguran, da smo zahvaljujući njihovoj podršci uspeli da osvojimo više glasova nego svi ostali u župi zajedno. Ja se nadam pre svega njima iz sveg srca zahvaljujem u ime Srpske napredne stranke, u ime opštinskog odbora i u ime onih iznad nas koji su u hijerarhiji u Srpskoj naprednoj stranci i želim da kažem da mislim da je ovo početak jedne dobre i plodotvorne saradnje između naše stranke i Pokreta za župu. Na kraju krajeva završit ću ovaj govor rečima da tamo gde smo stali pre 2 godine, da je sad red da na neki način i produžimo. Tako da još jednom velika zahvalnost Pokretu, velika zahvalnost vođama Pokreta, doktoru Stajkovcu, Geciju, Kikiju, svim ostalima, da ne nabrajam pojedinačno, ima ih mnogo, i da ostvarujemo zajednički neke nove pobede na korist građana župe i na korist grada Aleksandrovca. Evo, ja bih iskoristio priliku od svog srca, u moje ime, u ime Pokreta, čiji sam ja tvorac,
da čestitam Srpskoj naprednoj stranci na ovako impozantnim rezultatima koje je ostvarila na području opštine Aleksandrovac. Normalno, moje namere, znate, i od ranije uvek su bile iskrene prema vama i kada sam doneo odluku pre 2 godine u drugom izbornom krugu da zajedno sa mojim pokretom podržim predsjedničkog kandidata i znate da je razlika bila relativno mala, da je opština Aleksandrovac dala značajan doprinos da Toma Nikolić pobedi. Sada, na bazi jednog dugogodišnjeg političkog iskustva, dugo smo mi razmišljali, znate kroz šta smo sve prolazili, doneli smo jednu zrelu odluku, a ta odluka je da se podrži stranka koja će po našoj proceni voditi Srbiju. To je bilo pre izbora, a sad, kao što ste videli, znači potvrđuje da smo bili u pravu i da nam je procena bila dobra, da podržimo stranku koja će voditi Srbiju u narednom periodu. Ja sam očekivao dobre rezultate, vaš predsjednik stranke ovde, opštinskog odbora, se malo pribojavao, ja sam mu rekao ništa ne brini, imat ćeš izuzetno dobre rezultate sa kojima ćeš da se ponosiš, to je sve trajalo pre nego što su proglašeni rezultati, prema tome mislim da sam bio u pravu. Iz 2 razloga sam to radio. Prvi razlog je da malo spustimo tenzija, drugi razlog je što zaista na bazi procena sa kojima smo mi raspolagali sve će biti u najboljem redu i SNS će osvojiti najviše glasova i naše tvrdnje na bazi našeg iskustva su se obistinili. Ja večeras mogu punim srcem da čestitam na tako velikim rezultatima